Zaustavite Dunav. Kako svako vino ima neku svoju priču, tako je i Osam tamburaša nastalo kao omaž dela i pojave Zvonka Bogdana, noseći u sebi jedno zaboravljeno vreme satkano u pitkom vinu. Priča ne bi bila priča da nema svoj epilog, pa je tako bilo i ovoga puta. Želja vinarije da nekako ostavi pečat i sačuva od zaborava tradiciju, umetnost, emociju, sećanje na jedno lepo vreme, ovoga puta se oslikala u spomen statuama Osam tamburaša. U četvrtak 7. juna 2018. godine Zvonko Bogdan je ispred vinarije u prisustvu mnogobrojnih gostiju i novinara otkrio skulpture Osam tamburaša. Istakao je da je ovo poseban dan u njegovom životu jer su to iste prijatelja sa kojima je proveo decenije svog života. Skrivajući suze sa puno emocija, Zvonko je o svakom od njih rekao po neku reč. Ovi ljudi su obeležili jedno vreme i udarili pečat, dali standard sviranja na tamburi i pamtiću ih dok sam živ. Ovo je rezultat Radio Novog Sada koji je počeo da gaji tamburašku muziku, a orkestar Janike Balaža je došao kao neki fenomen koji je zadobio ljude i kao radio orkestar, ali i po kafanama, venčanjima i razvodima, podsjetio je bard tamburaške muzike. Čiča Sladić je bio rodom iz Bečeja i bio je najveći i najprivrženiji Janikin saradnik, a bez njegove svirke orkestar ne bi tako zvučao. Bocan je jedini član koji i danas svira čelo i on je najbolji čelista koji se pojavio. Majstor na kontri, rođen u Čonoplji, bio je neodvojivi član orkestra, Pišta Kormanjoš. On i ostali dali su onu boju tamburi koja je bila prijemčiva i privlačila sve ostale orkestre tamburaških instrumenata. Stevan Nikolić iz Silbaša je bio najšarmantniji član i njemu sam posvetio svoje stihove. I bio je jedan od onih koji, kako bi i moj profesor rekao, nije ni znao koliko je muzikalan. Glavni vokalni solista bio je Ivo Nikolić i njegov glas je u mnogim serijama i filmovima. Joška Kovač je pevao i prvi i drugi glas. Temelj sviranja na bas primu udario je čika Josip Familić, a po rečima Pere Tumbasa on je bio njegov najbolji učenik. Bistu Zvonka Bogdana otkrio je njegov unuk, uz Zvonkov komentar da je njegova bista tu da bi pazio da neko od orkestra Janike Balaža ne umakne. Nakon što je fotografisanje sa prijateljima i novinarima završeno, gosti su zajedno sa Zvonko Bogdanom posetili salaš vinarije Zvonko Bogdan, gde je uz zvuke tamburice i vino nastavljeno druženje. Thank you.